veliki pozdrav za sve moje Spličane, Spličanke, ljude i prijatelje. Evo, 21. stoljeće, meni još nije jasno zašto mnogi ljudi ne vodu brigu o svome lično higijeni, i zdravlju, i mentalno, i fizičko. Gledajte ljudi, ovo je jebeni stik, naučite više ovo upotrebljavati. Od vašega smrada ja ne mogu biti u teretani, u bolnici, dućanu, crkvi, bilo gdje. Dok se ja pojavim, čutim vaš smrad. U autobusu kad mi dina na to ruku, uvati se za ručku, a oni me smrad momentalno baci u nesek. Ajde za muške, dobro je, naučili su smrdi, ali vi drage žene, a to je užas, on je baš smrad, to čupa, to su oči. Molim vas, ljudi, naučite više ovo upotrebljava, a ne da hodate okolo, to najveći smradovi, jebeni tvorovi, jebo vas ja, amo, pozdrav.